Bai, sakatu dut. Eskerrik asko etortzia gaitxik, bai kazetarioi eta baitza konpainietako ordezkariei, eta zelan ez, Aitziber Atorrazagasti, kultura zuzendaritza Eusko Jaurlaritzan, eta Agurtzan Intxaurraga, IKA konpainiako zuzendaria, azteko, sustatzailea, eta kasu honetan, eskenako ordezkaritza. Estena Norte, Ipar Estena programa eta egitasmoa aurkezteko elkartu gara gaur oraingoan, eta esaten dan moduan, eta dan bezala bidea eginez egiten da, ezta? Bidea aspaldi sortua dau, done jakue bidea, alde hori eta ondareren ardura dakaun neurrixan badakau hori zaintzeko, sustatzeko eta bultzatzeko obligazioa eta premia bebai, baina kasu honetan kulturaren bitxartez itxia eta elkarrekin lortzia, ezinbestekoa da guretzat, eta benetan martxan jarri zanetik gero eta arroago sentitzen gara ekimen honetan hasieratik egotiaz. Decía que el camino se hace andando, y además en este caso se hace en compañía. Un camino que, siendo el mismo recorrido, cada vez es más ancho en la provincia de Guipúzcoa, y siendo esto así, sumamos un nuevo escenario, que en este caso es Zumaia, a los que ya hemos conocido en anteriores ediciones, que son Zarautz, Hondarribia, Mutriku y Eibar. Además, son también distintas las compañías guipuzcoanas que toman parte, y en esta ocasión Mari de Jon y K Productiva con Tantaka serán las que nos representen a lo largo y Pantarri serán las que nos representen a lo largo del recorrido. En este camino también encuentros entre profesionales, un taller que ofrecerá Agurtzan Intxaurraga al resto de participantes en el proyecto, y desde ahí pues subrayar el interés y la necesidad que nosotros vemos de seguir apoyando la iniciativa, en cuanto que lleva al público con una propuesta distinta y con la posibilidad de conocer pues las iniciativas que se desarrollan en otros lugares de España, y también por la oportunidad que tienen las compañías de teatro, en este caso, y por lo que nos toca las guipuzcoanas, de llevar su trabajo a lo largo de ese recorrido hasta Santiago y desde Orriaga. Besterik gabe, zorionak eta eskerrik asko indako lanan gaitxik, eta eskerrik asko Aitziber horregatia gaitxik hasieratik zuebe bai. Bueno, eskerrak emanez hasiko naiz, bai konpainia guztiei, parte hartuko duten konpainia guztiei, eta antolakuntzan duela 6 urtetik ona dabiltzan guztiei. Camino Estena Norte edo Ipar Estena proiektua Galizia, Kantabria, Asturias, Euskal Herria eta Nafarroan arteko komunitateen arteko kultur trukaketa bata, eta horko gasolina arte eszenikoak dira, estetika, formatu eta lenguai berrien anistasuna duten hainbat ikuskizunek aukera dute duela 6 urtetik ona trukatzeko komunitateen artean, eta honen sorrera nik gogoratzen dut, orduan Nafarroa etzegoen, baina bai beste komunitateak, eta konturat izan zan pixka bat begiratu eta konturatuz, behar bada hemengo konpainiok ere joera handiago izan dugula beti egorantz begiratzeko, Madril edo Andaluzia edo Kataluniarantza, baina ezer gutxi geneukan edo genekien Galizian berbada gehiago, baina Galiziako, Kantabria, Asturiaseko inguruko komunitate horietako arte eszenikoei buruz, haiek gutxi gutaz eta guk ere beraietaz. Eta urten deitzen da modun la oportunidad del efecto de la estanaren aukera, nik uste du Camino Estena Nortek Ipar Estenak aukera ematen digula, ematen komunitate hauetako sektoreari aukera ematen diola elkarren arteko afektoa edo lastan egiteko aukera hori. Eta hori oso garrantzitsua da, ez da bakarrik aukera publikoari erakusteko gure ikuskizunak, hemendik kanpoko bakoitzaren territoriotik kanpo, beste komunitatean, baizik eta gure artean ere lastan hori egiteko, afektu hori sortzeko, Ipar Estena bidea proiektu askoz ere zabalagoa dalako,
ikuskizunak erakusteaz hori gainditu egiten duelako. Ipar Eszena proiektua oso proiektu integrala da, ikuskizunak erakusteaz gain badauka deitzen diogun Habitación Peregrina Pro, dala sektoreko profesionalen arteko enkontru bat, aurten ere Lugon ospatuko dena, irailaren 17-tik 19-ra, eta badauka ere bidearen zabaltasuna edo deitzen dena, eta horren barruan, orain aipatuko dizuet, Habitación Eszena Pro dauzkagu aktibitate paraleloak, ikuskizun guzti hauek mediazio, sentsibilizazio eta publiko berriak sortzeko aktibitateekin lotuta daude, tailerrak egiten dira, solasaldiak gero publikoarekin, eta baita ere beste aktibitate paralelo batzuk badira ere komunitate hauetako arte dramatiko eskolekin kolaborazioak egiten dira, eta beste programa garrantzitsu bat Ipar Bidearena Cruces proiektua da, non konpainio ezberdinok aukera dugu komunitate ezberdinetako konpainia batek beste bat konbidatzen du, eta astebeteko edo bi asteko elkar truke bat egiten du, jakintzan, sormenean, konpainia bakoitzak hori erabakitzen du, izan leike dantza, izan leike zirkoa, izan leike lenguai berriak. Proiektu hau urten izango da 3. urtea, Cruces egingo dena, eta gero eta jente gehiago aurkezten da proiektu horretara. Eta erderara pasa aurretik aipatu nahi dut ere, eszena galega, Kantabriako eszena eta Asturiaseko eszena eta esna Nafarroko elkarteak, elkarte hauek sektorearen alde lan egiten dugula. Ez dela bakarrik geu gure elkarteak elikatzea, baizik eta sektorearen alde 200 proiektutik gora aurkeztu dira parte hartzeko Ipar Eszena bidean, eta hortik 15 ikuskizun aukeratu dira. Aukeraketa hau ez da edonola egiten, komunitate bakoitzean tribunal anitz eta eskarmentuduna dago, eta beste komunitate batek aukeratzen du, ez da tribunalak aukeratzen duela Euskal Herrian adibidez, guk ez ditugu gure lanak aukeratzen, baizik eta gure kasuan uste dut aurten, ez dakit hori nereak esango dit, baina uste dut Galiziak aukeratu dituela Euskal Herrikoak, eta 3 proiektu gero eurak esango dizue, aurkeztuko dituzte beraien lanak, eta aurten aukeratuak izan dira K-Produkziones eta Tantakaren ekoizpena, Mari Deionen ekoizpena eta Pantarreiren ekoizpena. Baina hortaz gain, Ipar Eszena bideak badauka ere katalogo bat errekomendatutako proiektuekin, eta hor 6 proiektu sartu dira. Hoien artean gero daude Larrua proiektua, Doña Perfectita taldearena eta Arrobi dantza vertikalarenak. Eta azkenik aipatu Ipar Eszena bideak badaukala ere bulego bat urte osoan zabalik dagoena, sektorea elikatzeko eta sektoreko konpainia profesionalok informazioa nahi badugu, laguntza behar badugu beste komunitateetan nola dauden zirkuitoak edo edozein laguntza mota eskaintzeko. Orduan beraz, zuek konturatuko zaretenez, hau proiektu oso zabala da, transversala, eta espero dut aurten 6. urte honetan, gero eta sendoago gaudenean, lastan asko elkarri egitea. Digo que, ahora lo resumo, porque es que ¿necesitáis que lo diga en castellano también? No? Pues, besterik gabe orduanik paso ematen dizu zuri. Espera, los responsables de las compañías escénicas no ponéis ahí y habláis un poco de los Bale, bukatzeko gauzatxo bat aipatu nahi dut, hori da, Ipar Eszena bidea aurrera doa,
gero eta gehiago direlako ere gobernutik edo administraziotik jasotzen ditugun laguntzak. Gipuzkoako diputazioa hasieratik egon zen, eta beste diputazioak ere parte hartzen dute, eta noski Eusko Jaurlaritza. Orduan oso garrantzitsua da komunitate bakoitzeko administrazioak parte hartzea proiektuan, bestela ezingo genuke gure kabuz egin. Azken batean hauek elkarte pribatuak dira, konpainia independienteen elkarteak hor biltzen garelako, eta badakizuen nola da hau, zuek gabe bidea zailagoa da. Aitzi behar, nahi zuen. Bai, konpainia. Venga, Irene. Bai. Sakatu. Vale. Bueno, bai, emandatzen bai, sakatu. Bueno, egunon, nire izena Irene Zarbaitia da, eta Mari de Jon konpainiatik nator. Mari de Jon Kamionestunan horten sailkatu izan da, eta aukeratutako talde bat da. Gu Bilbotarrak gara, eta Mr. Bo deitzen da ikuskizun batekin gatoz. Mr. Bo 2013ko abenduan estrainatu genduen, eta geroztik, biran egon den ikuskizun bat da. Mari de Jonen ekoizpen berri hau da apur bat, beste ekoizpen batzutatik apur bat eta sorkuntza batzutatik apur bat urrun hau dauena, guk normalian publiko osoa eta familiarra izosandutako ikuskizunak sortzen dugu, baina oingo honetan edadea pixkat bajatu dugu, ez? Eta 4 urtetatik aurrerako ikuskizun bat da. Bideoan ikusi danez, maskara handixak erabiltzen dugu, ez da hitzik gure ikuskizunien, eta dana da, antzerki gestuala, ez? Guk eta Mari de Jonek bere beste ekoizpen batzutan sortutako ikuskizunak, ikuskizunak sortu dauz. Ikuskizun hau da Mr. Bo kontatzen dau, Mr. Boren historioa, dau da, printze bat edo ez dakit esan dugu, botere duen pertsona bat, ez? Aur bat, zerbitzari zinguratuta jaiotzen dena eta azten dena. Eta historioan ikusten da, apur bat, zelan bera konturatzen den botere duna dela, eta botere honek zelan zelan sortzen dauzen bere barruan joera batzuk, ez? Eta azkenean bihurtzen da, tirano bat, danok ezagutzen dugu zan tirano modoko bat, eta gu geu garen tirano modoko bat, ez? Jokin egaz eta ekipoaz beti komentatzen dugu Mr. Bo danok garela, ez? Danok dugu labelako tirano bat gure barruen. Eta obra honek oso xamurki kontatzen dau historio hau eta zerbitzarien arteko harremana bebai eta botere harremana, eta, 4 urtetik aurrerako aurrentzat eta familientzat oso aproposa ikusten dugu tematika, eta jorratzeko era bebai, xamurra da, eta beti esaten dugu oso naifa dela, ez? Eta gure ikuskizunek naifena dela, ez? Eta justu hemen dekot, gormedot, oso erabilgarrien jaku naifen Jesus, esan naia, raetik ateratzen duguna, ez? Esaten da, naif, dicho del arte o de una obra artística que se caracteriza por reflejar la realidad con deliberada ingenuidad, aparentemente infantil y con poesía y simplicidad. Hau da, apur bat naifen esangura, ez? Eta aproposa ikusten dugu Mr. Boa definitzeko. Oso harrera goxu eukin dago antzokixetan, batez Euskal Herrixen aritu gara asko, eta familia asko hurbildu dira, oso harreman politxe sortu dugu publikoaz, eta gustako jakun, evidentemente, Kamionestunan horten bai olako jarraipen bat eukitie, beste komunidade batzutako
antzokixegaz, baina bai publikoaz harreman hori sortzie eta familiagaz konektatzie batez be, eta hori da guk egiten dugu. Non dituzu emanaldiak, zeni programazio ez dut aipatu. Bai. Euskal Herrikoak hemendik kanpo egingo dituzue, eta Maribeionen kasuan non? Bello, Ribadeon egongo gara, Mieresen, Santanderren eta Marina de Cudellon egongo gara. Bale, zenik ez dut aipatu, hemen Euskal Herrian badirela Muskiz, Elorrio, Bilbo, Onjarbi, Eibar, Zarautz, Zigoitia eta Zumaian emanaldiak. Aurten berria sartu da Zumaia. Orduan, gero badaukazu dosierrean eta datak eta guzti hori. Baina garrantzitsua hori da. Hemengoa kanpoan eta kanpotik ona datuzela. Eta ona etorriko dira, hori igual ez da garrantzitsua orain, gero dosierrean badaukazu ez talde datorren ona eta zein egunetan. Ados? Vale, Egunon, buenos días. Bueno, soy Dinora de Solobear, soy distribuidora de artes escénicas, residente aquí en Donosti, y estoy aquí representando a una de las compañías que distribuyo, que es la compañía de teatro Pantarrey Ancherquia, residente en Álava, es la compañía de Álava. Estamos felices de formar parte de este circuito con una obra muy entrañable y muy emotiva llamada La Osa Estelar, Izarren Archa en euskera. Tenemos 5 actuaciones dentro del circuito y esta obra, pues, espectáculo experiencia le llamamos, es una experiencia que realizamos en la naturaleza, es decir, llevamos la naturaleza a espacios seminaturales y naturales. Es una propuesta, La Osa Estelar se llama, es una propuesta multidisciplinar con 3 espacios fijos con itinerancia. Acompañamos al público durante los 3 espacios y la verdad es que nos han propuesto unos espacios en la naturaleza muy bonitos, cuevas, parques, o sea que esperamos y deseamos que realmente podamos tener ese intercambio artístico real que propone este circuito, llevando pues la cultura vasca, el folclore al resto de comunidades. Como les decía, es una propuesta multidisciplinar que combina música, danza, teatro de títeres, objetos y actores. Y bueno, y la verdad es que... ¿Cuáles van a ser? ¿Qué comunidades? Sí, bueno, en todas, en Cantabria, en Asturias, en Galicia y Navarra, exacto. Pues nada más, muchas gracias y felices de participar en este circuito y de colaborar con este intercambio artístico. Gracias. Hola. Hubo una época en que las compañías vascas recorríamos las comunidades autónomas y nos despedíamos de nuestras familias y siempre decíamos, los actores, claro, no podemos tener una relación fija porque siempre estamos fuera, ¿no? Íbamos a Murcia, estábamos un mes, íbamos a Extremadura 2 y cuando íbamos a Andalucía o Cataluña desaparecíamos directamente. Así que elogio esta iniciativa para ver si en algún momento podemos recuperar aquel pasado más feliz y con mucho más trabajo para todos. Y sobre todo que hacía que nos interrelacionáramos las diferentes comunidades y las diferentes culturas, con lo cual era nutritivo para todos. Lo que presentamos aquí, K-Producciones y Tantaca, es una obra de Adam Martínez Kirton que se titula El nadador de aguas abiertas y que ha sido maravillosamente adaptado por María Gorizelaya. Y ya llevamos un largo recorrido por diferentes, hemos hecho muchos bolos, nos ha dado muchas alegrías este montaje y hemos recibido muchas manifestaciones muy positivas por parte de diferentes públicos en los que hemos intervenido. Sobre la obra, claro, ¿qué voy a decir yo? Nada más que bondades sobre el espectáculo, ¿no? Pero es que las tiene. Y yo creo que
una de las cosas maravillosas de este espectáculo es que el público no puede dejar de identificarse con los personajes, porque somos personajes, el de Marcos Marín, el compañero actor, y el mío, que reflejan nuestras realidades de una manera sin tamices, sin areles, sin poesías. Porque nos ven a nuestras edades como podemos ser víctimas de una acumulación de frustraciones. Señores que no hemos conseguido a estas edades lo que habíamos pretendido, ¿no? Y así de descarnadamente se muestra, ¿no? Lo que pasa es que esto lo conducimos hacia la risa, hacia el divertimento, porque son la antítesis el uno del otro. Uno representa una persona tenaz que quiso ser actor, pero en ese momento de su vida su mujer le abandona, su padre no le habla, su representante le deja, no consigue ya que le llamen ni siquiera para hacer secundarios, y acude a un anarquista que tiene otra visión completamente de la vida más romántica. Yo creo que ese es el valor del espectáculo, y ese es el atractivo que tiene el espectáculo, que todos nos sentimos identificados en un momento con un personaje y en otro momento. Creo que aparte del elemento fundamental del arte, que es la transgresión, yo creo que en ese espectáculo se da la transformación. Yo creo que el público sabe mejor. Ese es un objetivo de las artes escénicas. Sí. Dicho esto, muchas gracias, por supuesto. Estamos en Torrelavega el 4 de octubre, en Corbera el 11 de octubre, Asturias, en Vimianzo, en Galicia, el 12 de octubre, y en Lugo, Galicia, el 17 de octubre. Eso es. Muchas gracias. Yo terminaría, antes de pasarle a Itziber, que el programa Cruces este año lo realizan 4 compañías. Es un programa importante porque permite la colaboración y el afecto entre las compañías, y se van a celebrar 2 de las compañías son Lep Siluete Navarra e Ica Teatroa, mi compañía, y tendremos una residencia aquí en Eguía, en Jareño, del 23 al 29 de septiembre, y las otras compañías son Furia Social de Galicia y Babirusa de Cantabria, que también van a tener ese encuentro en octubre. Bueno, nik labur esango dut, uste dut ia dena esan da dagola, ez? Lehenengo eta behin eskerrak emon ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiari aurten zuen etxean hartu gaitu zuelako, dano, komunitate osoa, baizik eta bereziki sustatzaile eta proiektu honetan lanean ari den jende askotan ez ezagun horri, ez? Urte osoko proiektu bat da, ez da bakarriko aurkezten ari garen espektakulo edo zera ikuskizun hauek, eta, bueno, bada jende bat militantea dena eta aitortu egin behartzaio lan hori, dudari gabe. Bueno, esandako guztitik, nik uste dut, 2 helburu eta xede bat, azpimarratuko nuke. Batetik, lehen helburua, jaio egin zan helburu horregaz, izan zan publikoetara ere eramatea, askotan ondoan daukagun antzerki mota hori, programatzaileek askotan diruratzen dira kanpotik ekartzen gauzak, eta ondoko auzoan, badaukagu beste hizkuntza teatral bat, edo kalidade handiko konpaini bat, eta zergaitik ez zure komunidadeari erakusteko aukera hori errestu. Bigarren helburua, eta ere hitzen egin da, eta agian Eusko Jaurlaritzatik importantenetariko bat da, profesionaltasun eremu hori sortzea. Ez bakarrik elkarrekin ezagutzeko, baizik eta elkarrekin ikasteko. Bata bestetik eta elkarrekin konstrukto hori, eraikitzeko. Guretzako hori oso importantea da, sektore profesional bat zarete, eta aukera horrek izan behar dituzue. Beraz, eskenan hortek eskintzen baldin badu, aurrera eta gu beti egongo gara hor. Eta azkenik xedea, niretzako xedea bada ere, eta aipatu egin du agurtzanek, horrelako sektore indartsu bat sortzea, Espainiaren iparraldean, behintzat, hau da, antzerkiaren bizkarrezur bat sortzea bide horren aritik, askotan nik zeuei entzun da, askotan esaten oso eske Madril, Bartzelonan, egoten da
egoten da hor el meollo. Eta zergaitik ez kostaldean, ez? Zergaitik ez gure Kantauri itsasoaren aldamenean. Orduan, bueno, xede moduan, bai publikoen eskutik, bai zuen eskutik, profesionaltasun horren eskutik, nik uste dut proiektu honek oraindik urte asko izango dituela, eta dudari gabe gero eta udal gehiago gehitu egingo direla. Berriro ere eskerrak emon guztioi eta zorionak. Listo. A las 3 juntas.